mulai zai meroi National Highway 29 show kasi kamai tang Chief Minister Nephew Rio le Deputy Chief Minister TR Jeleng khani Nagaland State tong officer kagwai le National Highway in charge tong officer non le tuna inthuk mai meeting bam kan the mitong meeting khautai mulai zai kharoi Dimapur Kohima chengsu kasi kamai lam de ka phiat kan ne NHI this year roini ingkau mai tuang kathiak khau technology sinsulana mitong seng hai Zausin good punite akhani Huduan khau hekup mai mulai hai zai da bakhang karam punite tunani sakane National Highway 29 hai Nagaland akhani Manipur State tong ka ge dailiang mitong chengthe mi chengti hai khwang sui ne padai long khau NHI this year roi talwai da khangni sakane meeting khautai Nagaland State Disaster Management Authority roi ex gracia hai mulai zai me khoroi makamai nun ko goi khang ti khang akhani District Disaster Management Authority roi kabiu ko mainun ko gwe khang sian chuna tilaw khang ni sakane meeting khautai imbu na gari dai mai thiam mai khani tujang mai puat phungwang mai tong gari ka goi ti hai sang lai tai khang ka siam puni the tunani sakane sang lai me chang ka siap na mai tong luan khautai PWD R khani B roi peducha khoroi sesima cheng tai khang jausin gut puni the tunani salokane Common Facility Center kam District Helum akhani Textile Office asai Longmai none khau Hill Area Committee Chairman Dingang Longgang meroi lan palau kante kamung khautai Director Helum akhani Textile Government of Manipur Deputy Commissioner none Dr. Sarat Chandra Aroju khani dialo CSO kogoi gwangga jaw lokane mitong building hai National Helum Development Program tong phan bang khau Ministry of Textile Government of India roi tan kan bitonge Hill Area Committee Chairman roi sakame kyutho none district tong phaidak menun phailang ta menun tu ta kasya menun ko goi hai kani goi na khang kadau sa me nai punithe khani phaidak menun tong sendui tan melon khoni imbu na nai punithe tunani sakane kamung khautai district level officer khani charge leader nun kege nai mai nam to leaders nun ko goi roi gwanga jaw lokane Asai India kabam guthui khau Teachers Day mong high school college institution kagwai khau tai kai ganthe Teachers Day mong hai Dr. Sarvapali Radhakrishna puat meti meita ning tau maile karyang naina kum 1962 khawrai Teachers Day mong hai India khau tai kai ka hau kan pitonge Manipur kabam guthui khau ni Teachers Day mong tai kai ganthe Manipur khawrai National Award akhat kazau na State Award charuk le kamung khutei gwang kazau lokane Manipur Government tong Education Department roi leng mai Teachers Day mong tai MSFDS tuang Auditorium Hall khau Education Minister roi uza ka gwai khang award tipat kan bitonge imbu na Teachers Day mong hai none longmai akhani Tamenglong District khawni School College akhani institution ka gwai khau asai hai nela jangai mele ka jauna ta kai kan the changman lau the